Wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi. Samahani watukufu, baba andra e connexion ndaita wambabi amjoni sami kozi watukufu hamade namna madunga ilande hafla yafanyiwa no watukufu madhama na wazazi hangu wanasho hangu no wakomori weka yao waonao zijirio gontsiju abunge wafanya surprise ila ya ukarendera Tanganyihe waonese ukanga si wazima tinauransi au karamba ukana dhikrun wa shukrun wa sabrun fiha na'imun wa ajrun usikwaja na botasi sihundu mndu mzee wa hangu mtukufu shujaa wa Twania haja umhalalina kaya haja hamba ntina rugo zofanyilia mi mzee waho na laharumwishe si washanzuani awenge khasatan shele arumumji mtukufu wa Domoni sikawujanu hambia ukana marhaba menjezo ngo uzirenda au harumwensi ya hatu ngabo wanzuani ngabo wangazija ngabo wa mmali ngabo wa maore shezo ngo uzamba o zinrongo wika yao wanduwa ile ya ukangwa wanzuani rahana o bound ya wanzuani wenchi izo ngamzithibitisho wandu wa ulili wa watu udai wafungi wa watu udai watona namna ufanya mna extra waboheze turuza hao watu udai rajara jitoa fidi yari wa daily yaone zono wezo sipia wandu wafungwa ile bara liheza sababu wandu wafungwa ne zetabu zaka jabo kati zifanya wakati corona ya ndisoravaje mwali aizo watukufu zengo hizo gezithibitishao ya uka si wahanjo mengana zonti hatu yendendo bapale harendwa zila simongoni mo wandu ra heza le bayara hezo utongo abo mimdu naona izo azali ya renda wanzuani ya wabo heturu ya wawa ya wafunga nanzori bezi harakari mrehitwa auri sopare nirimto auri fanya izo ezenti pia wafanya oo wale wandu wanzuana ado amenandera kentiri lale hata 2030 au 2029 abo wandu waongo wajwao ya ukanga mwanzo rahana esali mhafi na mustadrani na waongo na hajana na ubinadamu unge watu wadukana hajana isi waongo goitoka yonsi alaomba bisama fidi ya za makazilio abo yabo mzee wangu huo ajabu tasamba ukana ntina zo urende ikatindo hushukuria nihambie bomana hatu ya ukeza nogo zirenda au nizo ambao ngasibatima nawe ngamnishilia ukwezi watukufu ekanga mnishilia wana mnifanyie sinyi watukufu ekanga mnishilia au na mnifanyie sinyi kanga mnishilia wana mnifanyie sinyi watukufu ha? Haizo mzee wangu huo haja yabo hamba ntina rugo zohurende katindo hutamania ekado yinu hanitamania ekofia yinu mzee wangu mtukufu shujaa wa Twania usikwa jana botrasi haja hanifanyilia zinu nyoti pia mwishi ya ukeshofera wa Fatihu hafariki brusquement mwishi ya nyoti pia ya uka lidabwizila hemarindi efidia ya mtuje mongoni weze fidia za mtuje hapulwa ya je hunu ya je ambe hari guje ya nisahida mina baduru wallahi ngeti kaswiru kangu joja mahala rjokai ndajo porte plainte ntojo ambange nto izo ya lazimu juwe nga sinama ranzi 2018 atalelo kamjafanya rongo pareni kamjalaha loteli mjao kamjalaha msihiri anjo ya swalie kamjalaha olera ya lo ambasadi na izo mide nazifanya mimi dami no wandunga ranzi 2018 azali kajamba lera wala kajarenga ya mvio normali ya ukangu jwa aeroport ya la 100%. Ujwe walala hata ya mbiondo hukana mdube lera kadam jomni reki
En 2018 yanuli la Madagazo. Tu wajiri gari wako haina kati ntodo aretola ne polisi ya Paris. Zabari ilo gari jemma e aliwajiri mwanashe wangu uparwa Isam Said Muhammad mwana mshwabaruan. Kahuna bahangela reunion. Yondi onaka udunga ema gari ya hao no tunde zoloteli gari jemma swafi. Haina kata mtobeli no ule kutamba basi nsuda bainduna lega jeri ule kena gari amandeli. Aboti kanza nuambie bo majanvi. Nuone so o emrudo na wandu ge ukana wandu daona bala wagawa njoka milo na mnai. Ngemkana wandu wa mtunde ne ngemkana wandu njoka milo mwede mado firo no ni ko mfinyo muhino no morongo. Basi waiti da mibo majanvi. Bo marindi. Wanudu watata hangu do wakauhonesa ukana wewe ba enge hufu hanywa jore mabora wewe enge hufu cha inde difference bokulo shari la madio ambago jo Faransa to ndi aribanu hu demander visa hata kujatiniwa wewe usikutoa ufa wanrupia ngwa jo ure mabora wanruwa jo zine ka ufariki ukahulembeza wenyewe ulembeza umma alafu uzungushia biata wa na rito itoe fidia inuba ndingo si usekulari banuge shini bo wakomori wala ila bwizila mbage lijo hunu haliba nungilo shini ye hariba ngilo shini keliti hunu ngani abo watukufu amona me connexion est bloquée chez Ekanga mnishilia una mfanye sinyabo baada mtuishi ando hata amnishilia oba ntuona hata sinyi kanga mnishilia ona mnifanye sinyi mnifanye sinyi. Très bien. Baibo kulosha bobwizila mtuje angalia banura hawa ikonina wa misami hulina wa bamba okwa jaka vanuranzi akukanga wishtihalati sha wandu wa Komori wandu wa zazangu wa Paris wandu wa tukufu abugezo na katanu habi enge hufu abaha enti jore mabora lambi alhamdulillah yabasaka batindro vijo hiba jo kwa wo fro urendo to biambi hata ijo misizoni uja upulendo vijo shinda shishie ola inuka batina samduza mvu wallahi billahi ke appel de Paris wani rashawir watu decide ukana nari fanyie jao ure banderoli rezenogo appel de Paris wazifanya zinu wallahi kwa janlah nsojwa botasiti undu wazifanya mtoto wapo tasiti undu wo appel de Paris wafanyeza ngozini ngali yabo ngali dunga banudo na bobuti la mat
tasivani wandu wazali walokarate mana watu warofanya manifestation ya ndukume na waona hivi aina waru wangu dani kajwari kotarau jemo Shukran. Bala sikanza mmone ilize ngavane mituli ya heserse waone yauka rao renga vare mazamba harele bwiziro afira jwa levi wa warumao kasina maha randi 2018 ujalelo kabati ya jatengweni banu ya John ke watufa abo pia alafunga mamilioni za kado za jiri ba usiku wa lelo tiparsazi habari ya ukamtaze shetwani harejo masiwani hamba banu ambao ndadole mba hindru o parisa hala hindi hamba eka u parisa mba hindru la haina ujo parisa la haina ujo parisa la hajuha haparihani hao trangani katushindo pwa tangayo katushindo pwa hatangayo ola mtaze shetwani inde mani ya parihaniha harumwele fotolinu ya baliwa ngamona wena mnasi sindria hata ya zingara wo ya tijodangu shabonti ya fariki ngamona ukwezi watukufu ngamona watukufu hao wanu habaliwa juzi yondo tangani sha emjweza jira ukamjajua na mwambie watukufu dingo siri jwa umnika nisi emjweza jira ukamjazijua wanu baba kwamba ziara aina itekiri jwa haba nirongo ha ngamanzo jobo tasi waishilie majamvi waishiele pula mbeni waishilie marindi waishilie jao ngabonu gombili za muhimu ya tomsijue bo watukufu wa Komori esa mwadodo ka na mtulilie wandu mlo Ulaya bemba biza telefoni kezena ka udo hibwa au kala bwizila marindi lambange lijo Faransa ariba la litahaviza hata lizungusiwa hata lipaiswa libe hashini gele ndo la rungwa minyongo yuko enda hibe tindi ho hibe ndo viyumbogo yotoneka kuja rungwa minyongo ateze kanga ya bwizila mati achila le bana katamto galano te wakati yale mbele ya naskalie elektriki ya pale inuka inibe hawai hoe inuka be hawai hoe enda ibio machine wajo oneka kwaja utondo wabo honunga minyongo wa piha wahala enda ibio machine wa ihobo marindi jo wona wala kaja kauja hun ahadalo hata ajamba kujo hun alafu ya pashera kaja tsubuti wala kamja juweza tukazi jirenge haja wallahi bila hezeno gora jipango aeroport ranzi wala ikata joroha abacho enda fungwa rudire deraone mahala yaliyo shawuona kanza ni mlinde na ministeri wende wakawanza yike wala ngomba hizo ujahunu mnike visa we ministeri wa aria isabari zo bonzi wewe daona bakara mvulana bo bala dondobi batati wadiwasa na wewe mtakabidini mjuwendo yakendele mbai ho mnungu banu huono miswiri hora soma wono miswiri hora soma wono ze otorutu wone maji wono mwenje wono awanu urede hajo alo hunu machi alo hunu ya to wono mwenje ya to wone ze pare ya to wone ze rogo ha ikawlazimu umsafara upashi ao ndio ambeukana na mnike mbazandini kadha mdisaidi wamako jwa shara medao ni kana na mdike mbabiza toromo isa zamenya na mdike mbabiza mwenje na mdike mbabiza mapano ban shango utorede hajaza aliko topasha no dano utabasi kapati atanoko et diplomatie au ministre des affaires étrangères ngari dara ulwao kutushinda wa négocier ngawe na ma ambassadeur wa Mozambique kamili boy de chef de la diplomatie boy de chef wa henti wa mwanze ikawlazimu enti haturikana majirikana mwanjerikana msomorikana unonorikana mahakama eze biezi unégocier eze likoli unégocier eze frais de l'hôpital unégocier eze ngo izo pia yi ministre des affaires étrangères wodo lo ne ilaqat الخارجيه والدبلوماسيه
banu mtore hasa wapi abo basi ngamtuko upashia mwedano ucha basi alafu lelo watata tuno wababa hatunaona hatunga hundoza examen mwaranti mjuha yabo mrengeze bursu mrengeze ndu mdoni kama kuloshari na weti na mro madola eola imana tukaenda fungwa na mina sinti shango dwani kwa visa haringu vehwashini ba kajatinwe visa ya hunu mrenge makuloshari yaonga myarumi yao hibiyo wandu no tinzo wandu moroni alafu mjamdu yani kaze visa o abidwa ni kaze visa mkaka mwanika mamto soso ni mamnyezi mko baelde bali nujali ni kwa msomo oliyo ya urengeza zelikoli omshahara ngo babiti tu anduka tunda baindu hala ngabo nzaya anduka tulibo ngoriduwa ndo hezebe ya likoli ukana atakamna usoma tena aboge abatikanta na beiji wala sabaodo atoe passport banu gofikiri wandu walo ministre des affaires étrangères wandu walo omo biro yopia wa wamnungu watu wamnungu banu gabo mashujanga abo watoto watusoma hata nongo ona imani kwa ona akili ele bela hashimuna swaba gabo lona babiti tu irumi ona imani na irumi wamba ndo usomo basi uchaure ngone ile kulo shari la zalilo wano ibidi baba ni hado ruma uzenti bomba daona bakara mvulana shaka modo mare kwa ni msaidia mtamdorumishie nti yo basi mtodo na kartu jwe misafara hanyu nene ne siasi mdoni swazi ndi yonge tukanta just négociation njema basi wandu wakena hikma wakena akli wakena yurumbisha nti hao tout ira bien banu ngani banu haurenda nuko hindi abange abo tikantana biyo wakomori ukalabu izila amba angamize zendo visa ka Ethiopia la kambage lijo hunu balazi na rabo katuja hunu kelitucha hunu au kazi ora bukadajo subutia che hunu balanda wala pasho mlingo la bali walifikiro baladi haruma mnazi lilembele ya kuringelisi hao idiga joni balata iwe kamona ufahavalu kulo shari ai bahati da wana tuja iwe jamba bani tumparani jauta kamona kulo shari la roha la roche azela ndala ono mwencho kelitujo ngela mbao chebuli yabo liyo unifilme yabo bata mitibali wabanu na mintupa zenga ina miga mhobi nguni abenge indena mneke warumilwa eze emabani hao ngwa mobiro ngwa fanyozi hazi ngwa balole kuloshari liru mwalendela do hibeze ndrovino tinzo wanru yarumilwa hata yawo wanru wafuaka Ethiopia bale sumino dati endobi abasa ngayo mentiani ngayo hama katujwa ngayo ndochi Jode za husuwe mna kuloshari wa matiala waya jafanye betisi balemana nakaurekeza nirudini shukurie watukufu wa baba hangu ema tuamana wasia selebe ala metra la arifu mzee wangu mzee Ashirafi wangu Muhammad Jafume Sharafa Nuru Halidi wa wazee wangu ontipia wajabala watata hangu wa baba hangu wa jomba hangu ikayao wajabala wajuwaoni sokana ngasivanu dasina obo mwana hatu ngasida sina obo mwana hatu nana isu ambayo ngora mbili yo be ambayo ndo harambili dade mani anakautia mmone shelezila ngavabo kwe kazifu hatomo hongo ajo ambayo alhamdulillah karna ujarimi swate na rabwa rilibe ndrovi ya wandu au rilibe mhogo wa wandu ba emwana adonda ritumu ajalini so haisa ende kia Ngwa jomba wala manado ritoma jalini ende kia abunge yabo uzade unu uzade zambani shamsia sagafu abunge watukufu izo nanto nimwambie neza nyumeni habari hamba taureje yuende za tawa jwa ureje yuende za ba salam taki wa habari enda na maji haji hundo ndo tangani wala ulawambia emwaza shigu ya uka ula umwambia ezahem baba mitami uli wale mri hafa emwanyanya idaka umlaulia emjue zahem mri hafa mitami ule mwanyanya idaka umlaulia zodi zo besi habari ala hambia emzade ya fariki juzi na mnabe kemsijua kamjasijua mjue zahem mzee mitami uli ala ulaulia mri hafa na mnabi gani mwambie na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam gani mwambie ni baba saizo ndizo habari ala hamba juzi mswali mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad mtukufu
abo mzee mitami uli hapa emwanyanya hajua ende akamlauli atibure na bala umlauli ala humla ala fede bala dengu mlaulio odo shobo na mlauli abo watu joka mrobo basi boenda balenda imamba gondo hiyo usibale utotezi waho enda hiyo edambe yesa haho bawo mtetezi utendo unifitini hiyo edambe zo haho atosiko njoja mjoja na beza hangu izeni swabari bese ya lamba juzi aba namnike na mwambie uka abo mintuju wanga mjoagarie zentu zinu au ya mtuju wanga mjota ushao njeni wangarie izo dizo mtate shetani yala umwambia nga mummona uwo mnyawe unibali yene na mlae mndundegeza mbaplasi ba mazo njenjili iko uregeze iko ba izo dizo mbaba ya hamba ina beza hao utendo beza hagu sha umru amba bwaba jwande zaho bakabati kobobira bwabari kobobira enda kengwazo ukazemenshi kaza kengwazo utubuwe da kaza robo bobana mza izo bwatao amadi abo sigari jao tiale abo batwa shato jibo ya haho abamimeze malina zila utendo unifitini hiyo twambeza izo mdate shetani ya lahamba arini wabuli yenikeka no bana ina ikati nje buchele baba ni mitu ya tande sha izo deza imaza shiguwa tijua mriambe mguna warehemu mtujana bekana mguna fanye uadilifu wa hai awaina mriende uhamstahiki tijao na mwambeze duabidiri wambe erabe mguna wasikinie au ya walibe izo warenda au ya fanyo uadilifu ya au ya fanye zerehema za hai owandu wanu izo warenda hao mrenge ntimu inika wandu wari waudo hifano rihibi ya noritarao mrenge ntimu iba wandu watungo upa wandu zitwa na mjoka kwa javotiwa kabati mahakama kanjozo ntipia gebanu wandu wanu hifana mrambie osauti ya komori owandu wanu roamba mguna warehema urambe mguna walibe izo warirenda gebanu maudusha hisalimu kuto ufa Sheikh Salim maudu idiri ele kulo ele bwizila la singani le jujulufu daba ngeli jo fariki banu bo Idrisa wafu mnaijana eri wasif aurabe na wade yuha lazim alaihim ma yastahiqu haina mduna hundaneneza mpasa jazada na Sheikh Salim na Idrisa watugorengenti ya hatu watodo inika kuloshari maliju wakaninuke tena ukati urahitwa na wizina ulaba alafu yo fariki jebani jaduna magarenda waruma maranga na chaucha nguna walibe hezio warirenda bas hanu nduko tuwalala yafanye mna betizi yafanye mna dhambi karja mjua yero hinda yimshindi shamjua ukani mruwei linu fahavalu linu katili linu dhalimu linu bwiti linu jindu lirohitwa avec ça ngam décider omregenti mumnike kam tina tambaidini ngam orengenti mumnike alafu mruwei fariki abonga jana lizomkanza wakamrumema lizomkanza wakamrumema na mwedesani sisi wanafiki yakamrumema ngatwamba akamrumema wala abekera memro yakamrumema tukwa bakajakana dhambi sha sisi kajari tabisha kajari hibia kajari dhulumu iyo ndio sisi na bao sha utoni uwa anifungu bure anihibia anidhara watongeza enti hatu yangamia ngeo mndo mndo mshikoja tirodomba hina na wandena machi aina mdu wanwandu wanzo mapesa ontipi wandu wanza o magari wanzo majumba kwa jozo ontipi sha mndu gustahamidi wane yafunga tumu yafunga tumu wao nozio yafunga tumu wao nozio shastamili wala kana funga tumu wala mtu abofidi kwa unomba juiba na wala mduge na nyora tanga magufo shamdugu stamili ndugu stamili ngusubirio abongi abo tikanzani mwambieni eza husu kokoshe twani ya lizo bala hala hindi hawasilo masiwani bon les chauffeurs wa fatihu دزاي شوف يا وفاتيب وقمر اللهم صل على النبي
ngamwesheleo ile hadithi namwambia ni owenye idarusi Muhamedi Isa mtukufu wazalani watukufu. Ngamwesheleo ile hadithi namwambia ni ya idarusi no yohao neze group za hauzita zila ndogo zija ila pamruku ya sekulu fatihu owenye idarusi wanzo wadive wajaura partu realati no adzima ni Barca wanzo wa markela hawa si sekulu abo iparise mwana ola bala ishofera ola salam taki bomana e penalty abili ngenji ya fatihu awe shofera wabili ujojao ila pamruki wa Komoria ila pamruki dio ya sekulwa isekulwa fatihu idi wandu repartu handu zazali no hazali ongwa tuko jitemerite timwambia ni okay opposition na mfanye mtifanye ezenogo wizo za hatu zoko tuko ujifanya kabati ujole wavu tena ila pamruki wa Komori itini kiwazo ha ekarna haba nejibe na mwambe nejibe o lale mnahramu wa mtakabari fude ya roshe washa hatumbu haebea hauka eriali ya pia ihisa Tanzania na Pemba na Msumbiji au tobe hawalimu no bahiza walimu wallahi ngwatu ngo bahiza walimu Dar es Salaam Kenya na Ethiopia ngasina wantu amba enkodo ya masikini o iwanoda ewae olanda webo fatihu esafara lelo chetwani gwano na jini ya tamba Barca nguroda na Real Madrid owenyi fatihu ngwa wanao no wenyi darusi leo ngwa Hamado timwambia nizo kado mbili o wandu walo umra mbaba yalo la hunu na hunu abalondo ashowa ila mazo nifanye wadhirifu na mjerende umra wenda hula bala wala muna mangamize ajani bakishe ba ola mguna mangamize ola jaba ko hangu mguna mangamize ola aina mguso ba mguna mangamize ajani bakishe mimi wasekula na pamruki na duwa hula hata umra watimizi balongo ajo zao alhamdulillah ilitimize umra jigarendo zatu wapasha le gari watoja wadangu waungu hao ntiwamba zila duwa zija kabuli izele za umra famia fatihu ne famia ya idarusi wa Komori wajodo mtata zizani kajodo mtata zizani aina katunjo parani mdu afere tranche hanambia ha filmi haona au mrulo otomene au mrulo presidence au mrulo aeroporo gabon sina ujana mwambiani bwa tukufa ina usikurjo uju kulla yawmin huwa fi sha'ni fa bi ayi ala rabbikum tukadibani haina usiku wajoka za nyumeni sitom ni kanisu mwana malo meride adorambia ukana ra yastihazira shiwari rahadilera idini garjomba hulianizo watawale garsuko mbidwa botina fotina tijindidi haki za kibinadamu yabidi mrambie dasini wesono ko entingiyo je ngerumo je irumonge je ebanu wanu ebanu wafwe kwa je zolizo yabidi mrumi aba sawa watoto kipe kwa tina hajanati famia idarusi nganzo yangamize fatihu wadive izo wa mwana hao ya redo famia fatihu nganzo yangamize idarusi wa rejei basi yabo yabenya benze ha ebanu ngamiyele wabo tukufu ebanu ngamiyele wao abonge eshofera wala mata kataka mware kaza ila pamruki ya sekulwayo ila penalty ya pulwa itelebisha ibiro goshini na bale gola ko droitine e pamruki ibiro goshini ne gola ko droitine amjokezi le raziru na mbezara kampwe mrwaji ya birende Pemba au yende Msumbiji au Kimbiji ba safara lelo salam tukum jamia safara lelo inu boko Mwenyezi Mungu alijulia ukakatina opposition ebani mjazajiriza opposition ari wangu anzo wende mali na nzo ndo adozungu haiko wambira bo baruani dawe na kiki na papa Mamedi Sule na razida na mtsofanya barugo titia mbafumbi titia
ha wambilwa bo mwenye baraka da wena fahami abo mrenge abo sila sufuma bedi bwana da wena shayhani yapo basa abo mbaye bambao abo msambaya shena mnamlio yidwa bakaba zobwede mwali na tsuari wale wafanye manifestation salam tukum jamia wa opposition karihila utise moroni toba ya mahame ya boda wena ile gutungula haho ya banga wenao elinje shilonda hu elino di rumodo kabati jeshi kabati mro jana decision ya baba wanezile razinu ezentu zinu pia kabati jeshi banu kabati jeshi ekamtona ukaga bwana makuloshari wavaeze kakiza manuka kumba ya hao wamango to carte d'identité wene kwa tukozigara wandu wapo wandu zenyile oli opweza hao ni kwa tukozule bele ya wandu no pandu zenyile timabia lukanu makuloshari anu mafahavalu tujwa ne wanodo da hu watu kuvole ngo tukozigara kwa tujwa kwa hamadu andosho wakatokomba ngo ndawo ahule azati ndo andosho akumuri ndo andosho wala obingode amna hule mna mtandiyo awana hule gauni na zonja ni vai maudu umoneda hulumeshi ahulu na kawa ahulu na mtandiyo ahulu na banki na ahulu na hare na jamba keja tosha ila hele gauni yede namna ba jeshi ya pulo ide ya bariga ya ta carte d'identité weze passeport za bali hani hawando ba kartuzi saha basi watu sabo wende warenge wado hula waraka wasi ya bobo wakobori wendo kwa ule bele wandu kwanza wapondu zenyile ambao ndio wazigare mndu wende wanjia kwa una mituzi ambao ndio wazigare mndu ndio wanjia wapaswa tele ama bala kwa ndio wane na vijai na Dharmendra na Vinodi na Jakisha wanu watufumu shanu kwa tunda mndu ya wajulandrasi eba nutele mndu etelenge kama ipaswa imrede ndo ngidi bo malaba mati eba nutele kama ipaswa imrede ndo ngidi sha riubiwa so okondo wezi wado hibeze mbuzi nezo ndo viri kama ngare ndo warengere ndera do waro sambiyo no temba sibe kairengere ndo wanso mohonze wareche yo mala honita wanu wedo kwa tuko hibia ndo sendo vina bihogone nezetele nezetahabu na mwareche zo misuru ni ba ubanuka mtina jeshi amuge abatika ntani mwambie ni bana shele anu garitugoblidia eza usufa jihadi garlinda eza usufa jihadi e finali garlinda o finali ya usufa jihadi bo watukufu daena takfini kabo demi finali ha amibe banu kabo demi finali za tuzini ya mbuga mwishiao kabo demi finali za tuzini amambioni mwishio ndo watukufu ha demi finali dio za tuzini bo sauti ya Komori ngabo Fakir wa Jamda Dabi daena Lukmani baye usufa jihadi mwisho wakati Lukmani amba uladi mnahara wa Fakri amba uladi mnahara wa Fakri shaida ambie takfino ko ndo continue hapo yengu jenda na Iran na soka kasi des video watu yode demi finali ya Fakir wa Jamda Dabi au kade ya Kanzabe eba nuwe katina ndo zahe Fatihu baye Lukmani kwanza yamlaze nanza yode demi finali ya Mando ha yo derby Lukmani daina Fakir wa Jamda Dabi shahama Lukmana shindi ama Lukmani godo finali boko Fakir wa Jamda Dabi ajihundunge hunungu to pasulo roho no to makulabu e adunga hapo hindi de machi ya usufa jihadi na takfini de machi ya usufa jihadi na takfini bo Komori iyo ke tubidi mdarata kwa yo Real daina Barcelona Kamishiao emachi ya hao yo ngabo anfera amge yabo na mdo ishidi ya baba ngovu wao shangaranza ori zirengendo jerimnikene namna bokodo ya lazimu shaizu yabidi mjue shofera au la harila pamruki ya sekulayo yakanza yangamize Fatihu jabo Fatihu na mzazahe wangamiza Idarusi bala Idarusare jei shabal harejei kamatsa
ulona muo mnono yo ufa tende ya mmade shaina mndu mwenza akili haina mndu karibu naye kutokana bofa bafu mmade bobona babono mmade mmonize sura ya habari go za bote aba sada mzila teifu mzila teba basaba ndide mngu ya je ni rede izo tukanza namla tsiriko za bote aba mnda tsajana bubula bote tena ne pulili na mna wika yao de zilio amtati habari ambaba santika batino za bote kabati zaidi ni namnibuli ne de zangu enda malando kaenda basata oba kamona mbale sio abishi yidu kamona mbale sio abishi yidu bwa komodo inachofa mna bubu mwema yabishi yendo elindi lingana na première dame embaitini mndondo da honi uro première dame once namnambi einu ilingana na première dame once ajore mabubu ichema yabishi yendo yende chena mna ndondo atu kufa mabubu irion ngamona bwa tukufu wao namnambi ino atamaremu kwa mbaya ndo bikata tofa embale soidu ino atako kwa mbaya ndo biwa maremu kata tofa embale ndinu namnambi etinji ando tinji ana ikosi namnambie ngabo mde tukaenda Tanganyika safara lelo mabubu ya Dubai ne ya Qatar ne ya pia malani hoti pia ne ya Saudia ya jofemba manu ngabo sosi ilo namna ino komar arudi ale mbele wala hata kutoka huko wala lebawa zilandro sona magunguno balangu twenda hapi ale mbele yange amale mbele ya susu na mone wona mna lembelo mone abatatu ko wungu wa yao waberergele foto ilara karibia shemse tiere walo inu juzi ya Lutangana baze penalty za disopulwa penalty ya mado inji ya shaire mebari nge ikaunjia iparise chauffeur wa Fatihu gari ndawe penalty ya bili gejoka unji yaje kwezi watukufu ngamu mtimizizoni ni mwambie ni auka Ranziro sikwa lelo ila sheni ya doa bagio ya hatu ya doa regeze ngo za hatu zonti pia beseba di Ahmed Mahmoud wadani basi ile mndu ya twenda enda ya angamizi wabala ila sheni ya basanga ijoka udo parwa de sheni ya Fatihu na mkaze Facebook FM egala sheni ya Fatihu wandu wao wakahunu waishiele bwitijila lo ambanda bo hata kwa parolizia na mkaze hapo manti ya bolelo Ranziro sikwa lelo Facebook FM inde Fatihu sheni ya Fatihu na mkaze egala sheni ya Fatihu ila tisheni ya bwana ila tisheni ya Rogo Facebook FM ila sheni ya SRC na Fatihu wa nafanya mna intervention ni kwa 20 ndo wajiri jumba lazima chana matano na ndambakana wandunga ona ngasina dia sila idini na mantia hapo nilizione ukane Facebook FM alhamdulillah ebana mana ntojo zinaidi uko hizo na kabza pia zichi sheni ya Facebook FM isairede hasheni wa Komori irede hasheni ya Fatihu na mkazi hapo Facebook FM egala Fatihu wa ila ya Fatihu ila basa Fatihu haregeze zamana amba wala wadon lisano no sawa ni rotunya nyido matongezi très bien mdada Fatihu FM et Facebook FM nge change wa le tina gejo para Fatihu FM wa na matiabo Facebook FM isange jodo para Fatihu FM kantiani Ahmed Himidi na kramu ya tujabana tujare terenga mali za hatuno la tanaba abasawa bulia pia na balamba kwa wana ujamruhunu atakiki kuna ujahun kikaka hula kana ujahun yabazali na msaidie na Fatihu wajao shakiki kana uja mjezi mgamdrambu wapi same na mtuntuhe na msuntuhe ni kabile mbedume inu tila zabonti abasake tujo msaidie baige belu baige faida inu antonache Dailando ado hamba eni wantonache utwanza bazika wana hasara zode za undele kulo sharia basa haina serse naje utwanza baika wana hasara na mdilinde jeri mwabianeza heze penalty ne derby ya Sufai Jihadi na takfini ba isange jwandi sati halebano
watukufu tokanzani mbahulieni ya kwa isawani sose kuliana ze pamruki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum wa shukran.